Kaputa Panlubok na tinggal di Tangga Batu. Takas doa kanan doa tamu. Dia mau peparani doa opung sinungutan. Gawe do peparan doa puta opung sinungutan ini sama tutup peparan na ima doa opung silpe. Ison jong dohani hanggi muna. Ima dinautakas. Marataran nabirang malu nabolo damang natapada barubor nauk saur maduo sanhami paparan ya puta palubok nadoho dohami kehilangan ala sadanya tua tutu moding siato atongan di paparan ya puta palubok alani doa manggo tamu akan konami di bagasatikyon Pidahan iro tutu Dibok ni rohatta Lakolak kamu namar bok ni roha Takas do nakani pinayu diho nakaning mulo umur ni Damang na tua-tua Nung amar umur imana 70 tahun Anak kon ni na tua-tua Na orang gajang kudobe ang wakau Alam na orang tikina Tuhan itu apa namanya itu? Adong nama Cijuruan, adong na parpun. Alam itu di bawah satu kion, capoparan ni puta palubugi. Imana di hutan ni kau puta na parjoloi. Roma musia kanau poso di hutan mamuseon. Adong siap kas ni palubugi. Molo adong sedang tua-tua nama rujung na sorma tua. Adong si patu baul siap kasih asim majo akamang gudang nate odik sesadia pe nalau si pasaton nami tu amuna amat dari batama anggona pasato pasu-pasuna jenai pas gubain godang liang nai Di
mali hamo bonanya suhu temu ngau jalu kami japarna balgai di farsaur matu kau mamar buhu masong sanggar tu gabena mana ni ulam na tu seluruh nama tok pinahamuna Dunia de mari tu hatta di bahasa pratikno sama solusa tu botiat tu homayat tu ngerodang ibulan nunga sahat kami pasatu na tanauli hatana dinggan di farsaur batu ni purmitan manupa matu hatta sama tu bangga biar saur manak tu perawrasan pada nama Tuhan baik nama perlu kuasa tadi. Nomor 2 di bata di sialadingkan bahasa do asirohana tetong di ulat kesadarion di bati tuhatta lu cuaca di persaur maduang ni amat tanah tangah hulungnya di bagas tikyo tutu ubigi hamin akan takas yan jujur ngolu ni amat tanah tangah hulungnya marpinopar na kaningan o mapulu sada halak marumur 70 tahun sada umur nung nagajang may jalan nung gari amat tahun taha mulai deh humai tutu hatta pertinggiran base di sialani di hamuna salung na pinoparna tutikina neng rodi budin amat tahun sadama hamu songod dayung mual patubaho nakana ulina dinggan di persaur matuan ni amat tanah taha ulungon jalamang itu rohami syakami sakita namarhamaranggi diakka bawa parana na sotubuan anak do sotubuan boru asimat rohani amat tanah merturi bata di besorak kumai di budian amata na taha hulung yon suak samoni nang di inata na magkabalun inata takas bodohani di bagasan persahito manang kurang sehat posruhan nami sa di basi-basi tuhat tama akauhan na pinangani na tayo mutuhi pas nama to katikin ang rodi budian amata na taha hulung yon di sila para musik nami asal baik kami so sikat dia tungami tu amat tanah betul batai matu amat tanah taholong yahon baik dalam magodang mula-mula pada umat tu kodang sumpah-sumpah baik dalam magodang debata godang panau sapur marmeme sapur marorok gidang-gidang do si monang-monang
doa. Kami muna mga gabi. Ano nga takas udah kami nang muna masih pada doa. Betul. Takas binigyan ng team. Nagpakin nila doa. Kadang dope. Nasatuban anak, nasatuban di dua mo. Sambil begitu. Ito ko sa matali-matama di nasida. Tubuan anak, tubuan minggu. Asal orang begitu sama tumpama. Kita teroris, topat si bawah, tidak mengumumlah tua. Kemudian ni dia tu gangor. Kita ko sa matali-matama di nasida. Anak dia baru atas bawah. Anak yang matu. Jadi naik kue, apa pandai bawa kecil. Boleh yang mangkap. Satu mula-mula, satu mula topak. Kami kota mula-mula, mula-mula sembah-sembah. Saya dulu kata melihat dan masuk. Mati pertama mana? Kami yang melihat mati pertama nama masuk. Bang sudah aku meme. Doh. Dia. Gabi yang mangkap. Asal kamu ada mah, ada itu kami disuruh korong lain, isi, itu pengaruh. Oh, asal kamu ada mah, dirimu kamu harus pakai. Patok diisi. Patok kamu jenuh, no. Sampai dia usia susah, no. Itu orang di Karana, itu harus tuh. Bisa, patok kamu. Itu orang di Karana, patok kamu. Ito sa ujung mo natin marong gawin na horong sipko. Ay tayo nga masuk kita bisa. Tariban sa siyaha. Pasok mo mo. Pasok kami dito lakta siya. Nga, dapat ang beso din. Sebelum Pertama sudah jauh perkataran. Mula sudah perkataran. Asal batam yang mana? Ketemu mama. Mau latih tak pasonong sabokin. Unang dia umar dela ni.
Asal orang nana song hatan si pangaron kita selalu na sedikit na sekopa bulan pengaruh na kesongono pina boy di batu kami harus itu cuaca mana anggota manggoy pas basuna
Namar habut ni roha molo matua sadana dua-dua pamotongan otong mayatong tudongan na dua-dua turaja ni dongat tuhu turaja ni boru bere iba bere soni nang raja ni dongat sahuda tan lumuhi mai to nasa raja ni nasa hula-hula digokot jo muna disonro rohami hula-hula muna ima tutup nang dialap tuhata anang buru na dahulong yon sa tonga-tonga ni keluarga muna tangyang nami atong saya dibuka tuhata maharbangan ni ang giat amang buron parjabar na belga di siamun ni Tuhan ni songoni manang di naburu nami sehat mau naburu asa buyo toktong bermudu-mudu aka gemparan mi songoni nakamu aka beparanna disahap petuhata matuamu akalas niroha dilihat akal pasu-pasu nagudangi tuhamu na asa dohono ma songoni dok nyuda tua-tua belga tiang ni rumah belga tiang isobo nung magabi amang guru na tahulong yon sang gabi mahamu pinoparna selalu na akan oposo asa sa ni solo ma sa maduwak tiang di tigaras nung masahat hupasahat tami hata nauli hata naringgani sa mamuliling ng ulo jumalo panggabian jumalo parhorasan potima siya kami amang guru dua ma ulos si pasaton nami gabe rasan mauli ate kami mendapot toko itu di sini ala perbuatan itu lang oh buang itu dia lagi itu rohami bahwa nak berduka cita itu jalan itu kan songon siap kami Kota Barat itu songon terdiri nado kami pasahat kon berduka cita nami buat kami itu perbutir asal dia top di itu naung ditinggal ni turak si baju mau jadi songon itu dua Pirma Poki baru percalongan Pirma Top di itu lucu-lucu manang kapas samotan jadi siap ni itu sok duduk kami dok senagajang sok rabu sang dia macam tu sok nanti dua macam tiang di rumah jangan tiang di sobok pasata mah udah supaya ulos jadi ulos semua kali dua Gabi jadi semari pasata mah dua udah supaya nado kami doktong berduka cita di parborhat ni abang baron jadi di holam baru di budian ni abang baron sa ditabay tu amma tuho hahipason dohot las niroha asa dohonon di situ itu man dohonon nami ador haduk kama tugu-tugu ni horbo ador haditi tugu-tugu ni lobu nang mau na baru sa rumah tua saat tu bayari ngiring paupu saat tu namar niri tu namar nono matutu jadi diamu pinoparna widahami hari tahun nirohamu pasrohan nami di budian dia amang borwon tok mahamu di rapat Tuhan jala di dehan Tuhan dia mau kapasu-pasunai naung jinalo muna asa sohon di dua-dua pada nami balik terpagabe matrudak ko sinaduan ari mudo gabe amu akan amarang-amarangi molot akan sahum masih paululuan marutu terlumaw ba di baru nami do era nami roh kami ulang-ulang di sobere do baru natoktong tangyang nami di budian niya ng boron sa di pasatuam na di hamuna at kasilas ni roha hatok manyak kamu tubuh-lat tubuh sikoro surat bunga-bunga tubuh anak kamu tubuh baru dengan mumatok sa rumah tua jadi di son dibuat kami
saya ulos tuamu ulos nagajak si torok rabu menang nasongot dia pe dihamuna dua asa na mangulosi matong amat tanur mertua di bata dihamuna di pasarap po tuhamuna kapas-pasunay menang songot dia pe non ulos na naik pasoton nami las mat to di muna las nang madam muna asa sa matok solo sa tuwatean nung saat pasal tamen non ulos na gajak sa dorok rapon sa magongkumang muna tong panggabian parhorasan nuay pwede hamu pasaribu kita hamu magadakta Santami raja nami Arong do hata ina dua-dua marjo sianjur mula-mula sianjur mula topa bedabang juri hari godang mula padong tu sopa-sopa jadi mulai tema itu dihamong permusik nami ope neng mangadia mahabe saluna hula-hula na poso lima pala di bahasa tikyon asa wendang maju dihami godang mengaliadi Sipayo matela soha nami karaja nami di parmotum ni lai munao anak ngamion dilek kamu ata pasu-pasu songoni nang ulos siga jang rabu tuhami kaya anak komu mangido hami tuhamu raja nami asa toktong buat kamu ditangyangmu anggiat boy sokon na pinarsinta mo na ditangyang tuhata dabo pasu-pasu akan ang bulyon kina nang ro raja nami sokon dokon ni hatan na dua-dua ro dak sudah tinabung nasak balia songod dia pe sulor nami nak sosai diai las maro kamu raja nami songod dia apa yang nami sobaw nami do kamu las disiman non dohor pasitu tongina te tulang nuakaya mah pada nami asal sobaw nami ada mama
ni Raja Amang Baru takas subato kami ng matua dulok Amang Baru nami asa pita-pita nami matongan ito mata nomor 2 di bata asa dilihaw mariamu totong si torok inombar jala si gajah umur tanyang ngami ito mata nomor 2 di bata di paparan ni Amang Baru nami di nama metatong ibu-ibu magodang di nama godang atong saya totong di rongani Tuhan di nebaga sa persikolahan saya totong di perbisik Tuhan dia akan nama godang nama ngalului rokak mitodina saya di batu dulu di batama tok si rokak mitodina tok katik-katik kineneng roh maulo tuh ngadong pe peparannya Amang Baru namyon na di barkarejoan saya di batu dulu di batama tok angka barkarejoan natama dohon di pangkat na tumimbo maulo tuh ngadong pe peparannya na Baru namyon naso marurak tutoro naso marbuluk tuh bijak ditang yang ngamet tong kami hula-hula boda tulang muna asa marwar metong tutorong marbuluk tugijang maranak marboru metong tutik-titik kineneng roh tarhon yulonta dia pala tikion jadi Amang Baru kubuak kami daw dalam ditang yang ngami toluma siak kami margara zay kuguk itulah ala dua kami sisa dah haruan sisa dah jongan Raja Amang Baru pasal kami ojo sonare partikian tua anami siahan mata nomor 2 di bata di sidering kan basana natari partita di nomor 2 ita di dogun ya lama muna na mga dobi bakkeni ibu lain nami nong tumulo mordingon dia mu ya nakon ni lain namion Ulau kamu pe ulau non namar ningot dohamu dipatik palimoni napasangapon na tua-tuana alani gomos ya kami bona tulang muna marpangidot tuamu ya nakon na dibudian ni lain namionan non duksiduk tataruom tinganan na persatokinani say totong mahamu marsiaminaminan marsitikul-tikulan aido buah ni patik palimau di ilama hinaudini namarhamarangi muludinggan marsipaklingan jadi Amang Baru tu ibotoku nama kabaluhur lekon itu saya di ramoti tuam maho ditabay madiho kejang imu do tasiaton anggia tung nggodang leonamu aka hata sipaingot tu aka yana komon nggodak siat lain nong marujung ngolor alanima di kokomuna rohani di sonnoy son nanaing mangalian nong losi badamuna toluma tululepar ma ulos na naik sipataran nami Tuhanmu kamu manong managioni jadi asasang nairok ninyo na tua-tua ma tibo batu ni rumah utibban batu ni sobo gamino lain nami yon kung gabian matok kamu peparan na poso natudu pula asa-asa isolu sa matubaktian mga saat diulog kamu ulaw pertua ni lenang yon saat mato monggong muna panggabian kabani parhorasa noimpe diamu wah ujalo ma godaka noimpe diamu padenan baik kamu ma godang mula-mula perung ma tu sopa-sopa baik kamu mah godang mengalir asal lihat tuh kami naik sebarang kami umuran nami
songoni nang lo siga rabu tu akaya na komuna ang iya ma pilitan ito dimu parbuay nitang yangmu iman non na boy dapat bukon dijadikan non aman at haurongok kita tu akaya na kon na pasaton na tutikin na ro asa dapat sondok kon ni na dua pirin na pokibang dol pacalongan pirma ton dini akapamurumu bujung-bujunga doh pakomo sondok kon na dua tulang das sudah ina balia nak peso tak sudah ina budung nak sakop balia mana so dia peso bani humami so bani ngami sedia las marong tulang la isoma doh pesidon atau gino pasatan kami nuak piamang pada nami asal so pahami hula-hula nami on pada bang ma kodang debatai asa debatan apa satu kabaso baso
di nabasidong hari-hari ini ibu lain namio kita Hamis bodan nyari marga siahan naik si pasaton nami tuhamu dua lebar ma ulos lasamu ma amang baru napa tikosok perpiak ni jadi tong kosong kataku serakaniani diamu pinoperni leko totong mamarsiami namina kamu marsi lupa hamu mabain nadinggan tu napasidukon hari-hari ini layor ade totong dakolat layor si pareso muna tonggo doho ibo tokon omak muno naribagasa parsay tonon anggia mamatinagi marbidege margite ulota ditikyo tabahiba si botokon asa totong udah kamu akapinopara toni mahaka si doron nami jadi diamu permusim ngai dinanai mangan ulos hebat kami tumpang uruan nani kamu majo kodang mula-mula gabi gabi dinaik pasato ni kami baik kamu mah godang mengalia gabi abang gabi Mangiru kami itu kamu ulah nami asa toktong pagomos samu tangyangmu ang liat pinita ni akapasu-pasu naun jenalo munai martabat babusi akapasu-pasu dia nak komuna di sol tutik kira nengro di masih doon nami raja nami sondokon na tuwa ma doon nami dia ina pun nasak kebadia muruturo ke kami marapodok bahamu so saya nami supaya dia ras marohamu akaturang akarza kami udah hula nami sihan do tulu hula nami perdiri sirgia dosi hotang las marohamu tulang jalo hamu mahami bagasat dami ni roha ngapi apa pada nami kau so mahami udah hula nami kadang mah pernah sebab
robot si majutak kima di siala ng jumulo lao lain namion makaputok tupan na kalau itu duniam soal nadat kena dua mulu dulu lao sering itu makaputok tupan na Roma kasih solhot buat tulang jadi harono nami di son siang tulang robot si majutak di revolusi ronon na bidang na pula kejang de anak-anak tinggal berulah-ulah hatapa marlihat dia hatapa suata gabi di pasat akalulun atorok tu hamu akapuno perri lekon gabi jalan perri waktu bikin musuh jadi holan pangidon nami tu hamu akapuparan ni lekon sadeni rohama nau bagi doa misalkan dengan mahamu tujulah nomor sadeni roha di panading ni lekon jala beret kamu ibotokku tong nong madua na kurang hargai pasang jadi nggak selamon mungkin piki nguluni layon kamu sering berkomunikasi alai dung di panading nilekon ikon lebih sering mamun yang berkomunikasi itu botokon mandukun soal dia kesehatan nak jadi bolo kata saya kami tulang robot antar soal 5 jadi dorong ngosong antar situ dua lomak masih juang lomak sobina buan tu dia behamu akka berek ko paparen elekon mangalaka tu sima dapotan persaulian enak tuh belgat yang di rumah belgat yang di sopo nunga gabe lek kunok sor matuaon saya gabe mahamu akka pinapara akan oposo satu bortean saat ma tapatarwan non lekon tu dengan anak persatu kinani saat maita tu panggebiat jala tu parhorasan jadi manusia siang hami tulang robot sesuai dengan kesepakatan ta dua ma ulos si pasaton nami tu hamu bereko paparan ni lekon gabe tu bolo disi hamu ma masih aturan si masih jalo ulos ya kami tulang robot nah ultima mau lihat deh buruan tu pano pada dia persatu kinani jadi kami pe sian hula-hula dan godang doron nami ala mungkin lanak king nunga godang akan mangaleo na tapas wata gabe tuamuna singotong muna holan bolo pabor hatton serena tua dangadong na lobi sian dos ni roha bolo dos roha muna ulido tutu bolo pabor hatton serena tua jadi asarohanon naim masarot ni tua lomak masih dijuang lomak sobinaboan dihamu sudah pinoparna manang natu dia betok kau mangalaka saya tu sima dan persaudian asa belagamat yang di rumah ubal gamat yang di sopo nunga gabi amang boru na sa urmatuaun seung gabi amma hamu nopos paparan na noposo jay nuaik pe upasa ma tuhamuna asa patakasamu mangaleopoda tuaka yarakota Malabukung sumatadok garo panyamata na martori batadi tau saluhuna ala natakas doli ita dilean saluhuna tuturni keluarga natin ko nilay namion dibertikan no dibasa kay bason borat kita sa dengan tabi satu poguni alamano ala ni tarlumumi dia muna paparan ni ang goro nami tapugulon na gabi wala ubek kami di hamuna aklan hamarangi didos diro hamuna asimat tokrohnya mata nama tori bata asari sahabat dengan muna so kata dia asa bali ke bagabe tumadak kusjadua ari nurut tong gabi nung ngatakas samu masih kau duluan enak tuh jadi hamuna pinopar nilai nami opur mata doli kapulun bere nami dok luar nami salu doa kai bota nami nung ngabaca godang nekening akahata poda hata nadingkan tapi nasahan istor natoro terluwa mi akah horong mi gula-gula asimat tongrohan yamat talamat ko bata isahapon maduha mo na pita-pita ni istor natoro asang giat tujulan narion naso tubuan anak asa tubuan anak naso tubuan boru asa tubuan boru adong kata na tuwa namat dok tubuan lalak tuwa si koru solo bunga-bunga tu sude pinopar nilai namion nama kirim dia gabeyon dia hasil mauni takas maitong
dapat muna tuwi ibu dia ni laiko asa firma poki bal-bal mabasalongan firma dokter di muna saluhna keluarga na tenen ko ni layo lu na pasamotan asa imes kedua na takasi dai si logo amat dari batado pangalapat dua di hamu saluhna horas mahamu di parorot matutu asa sahasolu sa matu balena patarot taman non layo tingana pardia perstokin ani takas mau tem cuma ada pemurasan tumpangnya mata nomor 2 di bata itulah nerion 1 haruan saur mamu saluhna jala gabian mbak tutu jenai pepak bawi majalah mau